क्या है इसमें? ये आपका पर्स गिफ्ट है मैचिंग। हाँ ठीक है। ये आपका आइडियल है, ये आपका गिफ्ट बोतल है, ये किचन आर्टिकल है। किचन थैंक यू आर्टिकल सो मच। घर जाके देख लीजिए। ये तो लक्ष्मी का है लग रहा है। हाँ, इसमें क्या है ना, ये आपका किचन आर्टिकल है। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू मैम। মোক কোনে কৰিব তথাপিও যে পালো এইটো কি ইমান ধুনীয়া গিফ্ট এটা দিছে যে তথাপিও চিলভাৰ আজি সেইদিনা পাইছোঁ তাৰ পালোহি আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখাম কি গিফ্ট পালোঁ আৰু গিফ্ট বুলি ক'লে আমাৰ এনেও ভাল লাগে লাগিলে সৰুৱেই হওক এতিয়া বলকচোন ফাৰ্ষ্ট গিফ্টটো চাওঁ আমি প্ৰথম গিফ্টটো এইটোৱে চিলভাৰ লক্ষ্মী ফ্ৰেম বহুত ধুনীয়া লাগিছে গিফ্টটো চিলভাৰৰ হয় আপোনালোকে চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু ছেকেণ্ড গিফ্টটো হ'ল सेकेंड गिफ्ट तो आपलोके चाब पारे एटा बोल सेट दिसे धुनिया लागिसे बोल सेट तो इमानते शेष करिसु आजिर भिडिओটো আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে লাইক কমেन्ট আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব।